Glory! Mighty brand! Glory! Islam! GSU! Islam! GSU! Mighty brand! Glory! Mighty brand! Glory! Hinyongut kidikot rengkat kinong ilam ka KSU Shillong Mingi Circle kila syakot hadir hakipulit kasadar police station hakakat riutrik naitung arjar pusau halor kan nong rim ban ai jing pensai habai day baka jinglek khenra work permit kaseng ya kinong bela bar jala kabala penlong hakakhandai terik naitung arjar pusau kini kiba syakot hadir ki kentup yo finance secretary usamla kraubok karkongor u vice president usamla Alquis Kharbani, u organizing secretary, usamla Banjob Langkhar, nolor kitkot ki bakentup usamla Colford Kriem, usamla Teral Kriem, usamla Vicky Thaba, bat usamla Kenpham Marbanyang. Habakren sigilap thai kubor usamla Colford Kriem, ulong baki pulit abaki khot hadir ki dikot, kaseng kidai ban khot lang ki kontraktor, ki bawan yelambar jela syakani ke jela, klem depan biang kikot kisla. Nolor kata ulu ongru bakim sungu persu halor kani kecing syakot hajar namar nakapor syakapor ki pulit habadon kanu ke jingja wala kadai kabarit kidkhot kaseng kidai ban syakot kuman sukudo bak KSU ka penlong ke jing telasi bat khenra work permit hajan barok sitio halor kan nongrem baki wan rung syakat jela ki penken ki kendon Interstate Migrant Workers Regulation of Employment and Condition of Service Act syajak khandai spa nyu pukhandai bat ka Meghalaya Interstate Migrant Workers Regulation of Employment and Condition of Service Rule syajak khandai spa proposition amendment rules syajak khandai spa khandai pukhandai and amendment rules arjar khatway Masuk semula kalau ba apakah aja don dari सरकार ko ba kita kerjaan berkam don di lada kinong warai kaan kimtip bakadon kaan tik uri pai ba ibi hin mundur suik pada jadi baru Indonesia bersuper ma kali kemudian dengan sin manikong di Paidian sebelum isu babun isu yang seng pai ke isu ILP ne ke railway ne wiru iba kejudan bikin gaji syak jenjat terha ja hot teng le apa wat di hot kimdan tang hapo sor slong ru dari kipoi kot somon niki hieng kemudian iba kadang kat jingtang dik nak liang jong kibor ba de khmi ba kwa ban pen terha ban pen long ban pen du mesim iki di hot jongi Andre kan diganti mentah suka kami long per long ba try kim dei shu tang bang yong ba kwa ban pedum sim ki khot Andre ngapet ba kan dengan kumle mentah kalong kwa penting besmit ru wat diki prasamla ki mempat don bentah seng ba penting besmit hatar kom ba dara pidon ha seng kin ngat akim gini gejat kias gejat saman kapor Andre kwa man kan nak besai ba kumbang layang scam la sa produk lisnam ngim so salian so per shu di kias di khot saman Andre kai ke bakusan ke badi di banle yang yayat smart ban pendap di kamram bat kum juru ka kai so thamula kalong ba hi gatip plan gatip syai ba kadang disebutkan ya kata Interstate Migrant Workmen Act nak liang kontraktor ndai hadu menta par ni pat I yo wiru kontraktor ba ban syakot mau ban syak saman habai dei disebutkan ke jongki ya kendonan susuru nimpat I ba kai ba kana liang government kalale banda long ban pen seja ne ban won kita ki nong trei jong ke sarkar kum badan apo anti infiltration nomor ba abang I ka jing kendra nak liang kalibo department ni ka semua kalong ba li kendra kai hadu mentang nimla ban sudu nomor ba endangi keren sepang ka work permit ka government ko ang kamdon mata kerajaan ladakam don mengatakan kerajaan long pedi dak basai ka don ken bakal tu gajing tip ke jongi de kadon ni ka an ka peladon adu arja kan riu pelad amen adu arja buai tu kumno ka so mula kalong ba kumno ka government pade long kadang nu ka tong kamdon mata kerajaan sementara ni ka jingkhot nak kapor ngim soper wong pi dum ngim soper su Andre agi mat khot agi mat tep kies po ar hotli kam soper ni da Andre kum gi khot masih ham hi jong ka seng bat sipai ba masih ham hi jong ka jat beriu nginang e pendap e kam nginang tristom bat nginang yai long duki hagi kam ban peti kena ba ka jat beriu kan long basngan ki pateng manuan ni sakot nyongut paling ini khot po so unit de ngim tip ke gaji temu jengki khot dari wala katar ngim soper gaji khot ke jengki namar ba nakapor long begune hi ya khot hi ta don yu berit barya kini tairu bang khot hi saman ni khot masai bat ini si balek nilai I ba bun hi no yalam dunir ba sakhot ingin ban soper su dari ni penram ba ya ka polis pandan kalong kumbaka haras ini
na kadau jeng isu ibarat kan khot na kapor di sebenarnya ruang ni bolong ba hakaji sisa kadiban khot semen lang ya kita kontraktor kita pengkanyi kendon dengan an apa kagiwan yalam kita ginong bela napo bar jela klem ki kot selagi berbet ki babyang kumaki khot ini haji sisa kita khot ikiru Oh, di rumah apa sampai tadi ikut kerja lot dapat. Pun baru ki sekali ini ba don yang di bentar ba sini ya right to the nation don di khot ni badon don khot bundon bentar hi Bundon dan itu. bundon ki dula kena ba bundon ru pernah bundon ru khot semon dang tu Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya